Sasa ubaya yako ni venye unadhani sisi tunafuatilia maisha yako, lakini sisi tuko na vitu mingi sana ya kufanya. Tuko na huduma tunafaa kufanya, tunafaa kuimba, kucheza vyombo. Sasa usitufikirie hivyo sana. Usitufikirie kana kwamba tunakuchunguza, kuna kitu ambacho tunataka. Kile tunataka ni Mungu sana katika maisha yetu, na aongezeke kwa njia ya kipekee sana. Kwa hiyo umri tuko naye, tunamtaka Yesu mwingi sana. Tunamtarajia katika maisha yetu, maana tumepitia ya kutosha. Tumepigwa, tumekuwa jela. Sasa kufuata watu, kukimbizana na watu, hiyo tulichoka nayo. Hiyo tuliwacha. Sasa tunakimbizana na vitu za ufalme wa Mungu. Ati sijui msichana aliniacha, kijana aliniacha, rafiki aliniacha. Hapana. Hiyo hayuko kwa akili yangu. Hiyo yuko kwa akili yetu. Sisi tunajaribu kutengeneza uhusiano wetu na Mungu. Tunajaribu kutengeneza na kuandaa ufalme wa Mungu uwe mkubwa katika maisha yetu. We are not after girlfriend, boyfriend. Hizo vitu zilipitwa na wakati. Hata tukitaka kutafuta, Mungu atatuletea wake wema, mabibi bwana. Sisi we are not after anybody or anything. We are after the kingdom of God. Be blessed. Hata wewe uko hapo, tafuta ufalme wa Mungu. Usishindwe nani ameenda. Usianze kustuka nani ameniacha, nani ameenda, nani